Sawukhumbula yini lo mkeneneso lona na? Ngiyacela ke mlalelo ukuthi sesithandaze. Baba ongcwele siyasonzela phambi kwakho nakulesikhathi egameni lika Jesu Kristu. Siyasonzela phambi kwakho wena lo mthala wethu insuku. Livi lakho lelisiniketa siqiniseko ngasonke isikhathi ukuthi nasonzela kuwe. Wena Nkosi usilahlele ngaphandle. Kusho livi lakho lithi bonke labeta kuwe uyabamukela. Ushito Jesu wathi uyidlela leliqiniso nekuphila. Akekho longeta kubaba eNkulunkulu ngaphandle kwakho. Siyakubonga nakulesikhathi Nkosi ukuthi sisonzela ngemagunya ngoba wena ushito evini lakho wathi noma ngabe yini lesitayicela egameni lakho Jesu wena utawusendela. Siyabonga baba ukuthi ligama la Jesu losinikete lona liphakanyisiwe. Siyakubonga Jesu ukuthi lesicela kwegameni lakho usithembisile usesenyameni. Kusoma ngabe yini ndayicela kubaba egameni lami ngidawunendela. Siyabonga babe fakazile na Paul lakathi Jesu uniketwe ligama leli ngetulu kwemagama onke. Kuthi egameni la Jesu emadolo onke ayaguqa netilwimi tonke bese tiyavuma lokuthi Jesu uyinkosi. Siyabonga babe ukuthi egameni lakho Jesu emadolo lasezulwini ayaguqa nemadolo lasemhlabeni ayaguqa nemadolo langaphasi kwemhlaba ayaguqa bese dona ngetilwimi setiyavuma nasaguqile emadolo tibese tilwimi setiyavuma ukuthi lo Jesu lena lesimguqelako yena uyinkosi. Siyabonga babe ukuthi silapha emsakadweni ka Voice of the Church emadolo onke
ayaguqa egameni la Jesu netilwimi tonke tiyavuma lokuthi Jesu uyinkosi. Yena lo Jesu lona Nkosi lelithi live lakho umvusile kulabafile ngelisuku lesithathu. Njoba live lakho lishite ukuthi angeke uvume ukuthi lo ngcwele wakho abone kubola, angeke uvume ukuthi lo lungile wakho abone kubola. Siyabonga Nkosi ukuthi alibuyeli live lakho kuwe lingakawendi umsebenzi. Prophetile Isaiah wathi njengemvula nayehla imathisa umhlaba, liyoba njalo live leliphuma kimi, angeke libuyele kimi lilambatha lingakawendi umsebenzi. Siyakudumisa uNkulunkulu ngenxa yelive lakho. Bhalile umbhalo emaHebheru wathi etinsukwini tayitolo wena ukhulumile kubokhokho ngebaprofeti, kodwa sowukhuluma etinsukwini tokugcina ngendvothana yakho le udale konke ngayo, le phasa konke ngelive layo lelinemandla, the word of his power. Siyakubonga uNkulunkulu namhla kusihla kulendzawo singakathabuka inkosi singene esukwini lelusha. Siyakudumisa lokho ukuthi wena wethembekile, ligama la Jesu siniketile ukuthi siphile ngalo. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Siyaweva emandla egameni la Jesu. Hlabele nemhlabeleli wathi basendulo baliphatha leli gama laba lidondolo labo. Siyabonga ukuthi nanamhla solo siyaliphatha leli gama, baliphethe bayitolo, baliphethe basemandulo, siphethe lona netitukwana letitako titawuliphatha ligama lakho Jesu, ngoba nguwe loshite ukuthi uma labasendulo baliphatha nguwe itolo, nguwe namhla, nguwe naphakathe. Siyakudumisa Nkosi ngalesikhathi ukuthi siphilile enyameni, siphilile emoyeni, siphilile Nkosi totonke tingoni tempilo, ngoba wena wethembisile uNkulunkulu ukuthi angeke washiya, angeke wasilahla. Siyabonga kubana uNkulunkulu hayi nalo njengawe, hayi nalofana nawe. Sibonga kubana uNkulunkulu lo nguwe. You are the Alpha, you are the Omega, you are Jehovah Elohim, you are Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom. You are the I am who I am. Unguye lo nguye in every situation that might come on our way. Siyakudumisa uNkulunkulu kuba nawe empilweni yethu, siyanetiseka. Siyabonga babe abeqinisile phetho nakathi singasuka kuwe siyephi, ngoba kuwe kunemave kuphila. Sesikhona ke phambi kwakho shito live lakho lathi asonzele ngesibinzi kulesihlalo semsa kuze simukeliso sihawu, sifumane nemusa wekusitha ngesikhathi lesifanele. Siyasonzela phambi kwakho uNkulunkulu nakulesikhathi esihlalweni sakho semsa. Siyacela ukuthi ulifakazele live lakho, siphe lo msa uNkulunkulu kuze usithe ngesikhathi lesifanele. Siyathandaza kube ngumusa kuwe ngoba uthembisile evini lakho ukuthi utawusipha umusa wesikhathi. Siyabonga babe siyasonzela on the throne of grace. Sinalabancane bethu Nkosi, sinalabasha bethu, nalabadzala bethu, nangemaswati alalele, nangumhlaba Nkosi ulalele. Siyathandaza Nkosi akuthi ngiloyo naloyo umuphe umusa lomfanele ngegama lika Jesu Kristu. Siyabonga babe ukuthi wethembekile. Utawuqhubeka Nkosi uthi khathi mlise, vula ingqondo yethu Nkosi kuze sikuve lokuvela emthethweni wakho. Vula ingqondo yethu Nkosi kuze sikwemukele, vula nenhlitiyo yethu Nkosi kuze sikwemukele naku lokusha lokuvela kuwe. Siyabonga babe Jesu lohleti ngesekunene sakho, utawukhadumuliswa phakathi kwethu, utawendiwa mkhulu. Siyakhetha nakulesikhathi kuncipha thine kuze kuthi kube nguwe lotawuphakama ngetikhathi tonke. Yengamela umoya wethu uNkulunkulu, yengamela umphefumulo wethu, yengamela inyama yethu Nkosi. Thinzela abagulako lababuthakathaka nakuyo inyama, thinzela lababuthakathaka emoyeni, thinzela lababuthakathaka emphefumulweni. Siyathi Nkosi bakhona basilalele labangakasinziswa, yendumangaliso asizange sesibe kulendzawo lena uNkulunkulu wangasendela imhlolo, asizange sesibe kulendzawo lena sangawabona emandla akho. Sikubonile Nkosi usinzisa labakhashane, nawe wabasonzetha kuwe. Base bathi laba Nkosi labativela abaphasi wabaphakamisa. Ngiloyo naloyo Nkosi lofika kuwe uyampha sabelo sakhe, silinganiso sakhe ngegama lika Jesu Kristu. Siyabonga babe kwende lokhu kuzukhathi umliswe wantiwe ukuthi wena uNkulunkulu akekho lomunye ngaphandle kwakho. Sithi bayethe kuwe wena lohlethe esihlalweni sebukhosi egameni lika Jesu Kristu. Amen.